Moja obiteljska kuća od pradjeda u kojoj živim s obitelji nalazi se tu poviše Jadranske magistrale, nekih 100-tinjak metara nadmorske visine, a dionica Via Adriatike prolazi upravo ovdje. I zato nekako i mislim da mi je ta Via Adriatica bila suđena, jer ja sam dite sa makadamskog puta sa ceste. Idemo dalje. Pored Ploča nalaze se Bašinska jezera koja su atraktivna za izlete lažom na supovima što ja organiziram, a i tu blizu je ušće Neretve koje je popularno za kiteboarding. Tu sam išao u srednju školu i osnovnu i mogu vam reći da Ploče imaju najljepšu rivu na Dalmaciji. Amiro! Hvala, hvala, čao, pozdrav i tebi. Zatvara je vrata, stoka na ispaši. Spoštovat ćemo pravilo. Pogledajte samo ovu plažu uz Pelješac. Napokon malo pedaliranja uz lijepo turkizno more. Postoji jedno mjesto u Dalmaciji koje mi je jednako drago kao moja rodna Bačina, a to mjesto se zove Viganj.
Dobro jutro, dragi prijatelji YouTube-a. Evo me u Vignju. Idem negdje na doručak prvo. Završio sam s Vignjom i sad kreće staza prema Stonu i nakon Stona u večernjim satima trebao bi stići u Dubrovnik. Pogled na Korčulu, ljeti. Pelješac je svjetska vinska regija i ako budete prolazili Pelješcom, stanite u jednu od vinarija, kušajte vino, probajte vino. Jedno od najpopularnijih je Dingač. Pijančina. Evo čisti dokaz da je Pelješac vinska regija. Ime mjesta Pijavinčino. Svaki uspon je za zdravlje, a spust je za uživanciju. Što si bliže jugu, sunce je sve jače i treba se namazati, zaštititi lice. Vrijeme je za kratki predah. Nalazim se u Stonu. Ston je poznat po svojim dugim zidinama, po uzgajalištu školjaka, a u vrijeme Dubrovačke republike proizvodili su sol, koju su u to doba smatrali bijelim zlatom. Ovo su radovi na pristupnim cestama za Pelješki most. Vidi se Dubrovačka rivijera i otoci Elafiti. Ja sam umoran, ali ne mogu se zaustaviti. Dubrovnik je odmah tu par kilometara, da prođem preko mosta doktora Franje Tuđmana, bio bi tamo za čas. Međutim, GPS trag od Hrvoja uvijek vodi nekim prečicama, nekim okolnim putima, tako da moram ići na Mokošicu i to mi je plus nekih 15 km. Dubrovnik! Sutra je moj zadnji dan Via Adriatica avanture.
To će biti 13. dan bicikliranja i preostaje mi još nekih 60 km. Danas sam prošao 130 km, rekordni dan, 2000 metara visinske razlike i u prijatelja spavam u starom gradu u centru. Vidimo se u sljedećoj epizodi u centru Dubrovnika, bisera Jadrana.